Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakasian kebalai, kador barsnong kuala peti, haka arpulai terujumang arjar arpo, kala beteng biang bansami ki marbam ki longjeng ki bedok, haka jingalang kebalalong hapelau jong skol, Presbyterian UP School kuala peti. Haka balai don lang ru urang ba snong ba martam lin perbot kinong elam snong bat kiri urang ba jong snong habai keren bat urang ba snong ba martam lin ula ong ba kani ke kasian ke balai ba ka snong kala phai khmat shaki longieng ki baduna ka yo akot kham tam hakum kani kapor ba kari bro ka we ka don haka jingsha khang kerdam ka badang penjalan na we bana sha we pat hakani kinti ka minta ka dor ba snong kala sami kini gila jingrap da ka pisa bala no senyang da kinong snong. Kini kita kesian ke balai bagi asam ini kejimbang sekian susah mo ini bentuk bekerja kita dan hop siapa dia ini kejimbang kesian ke bentuk ke bagi asam kerja harga South trip jong ubna April but ini kemarbam niat naga Marwi community library new cow ubasan 4 kilo ciberni kebumut cispasan 4 kilo umpunyang niak lai ko bita kemlo niak lai ko paket bat udai lai ko kilo no perdip agar walpan niak 10 kilo 10 berni ukau basan 4 kilo si berni kebumut san 4 kilo udai si berni basan 4 kilo ke umpunyang sau paket ke aspa mililiter si paket dan repo teli kemlo ar berni san 4 kilo si berni upan ar berni san 4 kilo si berni but igni ga jingsam ke bangi sam ke benukong ngiklat lang gene ai na Marwi community but ayu perdip agarwal te igni ni sam ka gene ko kommo ukau ai 2 kilo man gachlewi udai si kilo kumpnyang arbiter kemulo si pekat but upan ar kilo si te kawan pat segene ga jingsam ka ba ya kata ngi sam ka ga kan rete upna April arja po jadi kita sam ke baar lai rap dari MDC dungi ibak pol anda. Mat negelen ibak pol ayengi kan lai berni ukau ubasan 4 kilo si berni. Prasenduk ki pelen aga cesenduk kita nyutre. Bat ngi jing sam golong ne ar kilo sitan sikle brew. Bat sitre ke pelen man kawai pegawi. Kini ketika bagi sam na jing bagi yang di bakol but kene ke sen ke balai ke bagi sam ta we categorize mo ini ke jing bon ki we family ke kemudian nremo chijro ni ai si 4 kilo kha marang we si yeng ke plus bat kita ke we si bitar ka umpnya kemudian 1 kilo upan kilo udai 1 kilo bat kemulo si paket kemudian 1 kilo kemudian saw pasan mut ni ai pra kilo si ye pan umpunyang gemulo udai bat kha mo ar bat lai mut ni ai driu kilo kha kilo plus pat kita ge gi pi yu gen ki jing ai gi umpunyang gemulo udai bat khan kemudian tamar we ni ai lai kilo kha bat kita gi jing yo yo mar kum jo mo si ar kilo kau umpunyang si bitar kemulo si kilo udai si kilo kene ga jingsam ni mata resmi ni apa sehi na ka fon ni gosno tendre ni galiam ni perdip agarwal ba de ira tengi ni mchwaru yu ni kau te wai mo ai free to ke oh yo dai ngano yo dai ai perdip agarwal ya ukau ba gwe ki jingai ni pulun ni ka fon sino kene ka fon sino de ka fon ba ngila don ni don bon ka fon ka bang ilum ba gene ki monthly collection ta leng ba gene don ni ATM ni IY ki bang artli hagita ka kom ni lum ni pasal ka fon ni sino